Molweni, ake nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la ukufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu iy'nkulu iy'ndaba. Sila esikuthulela khona-ke iy'ndaba-ke ezenzeka ezweni sakhile bafowethu iy'nkulu iy'ndaba. Lulokhu lutrende njalo-ke udaba-ke lukaMthandeni-ke laphana emva kokuthi ekuseni abonakale-ke laphana-ke ebuzwa zintatheli ukuthi kwenzakaleni-ke laphana wey'ngane zakwethu emcimbini ngenkathi bemhlwithela-ke i-mic. Inkulumo yakhe-ke ishiye abantu abaningi bedidekile emva kokuthi aveze ukuthi-ke wazi izinqa zalo owamhlwithela-ke i-mic-ke laphana wey'ngane zakwethu. Naye bese ey'phendulela-ke laphana-ke ekhuluma kwesinye sey'teshi-ke laphana-ke nasemsakazweni nje Ukhozi-ke wasesho ukuthi-ke ayikho-ke lento echazwa-ke uMthandeni-ke laphana wey'ngane zakwethu. Yena angeke izinqa zakhe zaziwe umuntu-ke onento encane-ke laphana wey'ngane zakwethu-ke esebenzisa-ke leli temu-ke lake lasetshenziswa-ke u-Ali Mgube-ke laphana-ke engomeni yakhe ukuthi uMthandeni ushaya ngento encane-ke laphana wey'ngane zakwethu. Bese ephendulela-ke laphana naye-ke u-Ali Mgube ukuthi-ke akangeni-ke nakulezi y'ndaba-ke wey'ngane zakwethu ubengekho nasemabhida. Lokho wayekusho-ke laphana-ke ukuthi uMthandeni unento encane kwakuwumdlalisa nje nokumncokolisa-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena